ngo twumvikane dushireho leta y'inzibacyuho niyobore, nimara kuyiyobora noneho hazabeho amatora nyuma, tutore leta twese duhuriyeho n'abari mu mahanga mbacyure mu nzira y'amahoro. Apana umututu w'imbunda. ubu se Habyara yacyura inkotanyi ku mututu w'imbunda yari kubashoboka? Aho banyanyagiritse hose aba yumva FPR yakura abantu mu mahanga aho banyanyagiritse, iribeshya irishuka nta n'isomo yakuye mu kahise. Ntibikunda. Politike nziza y'amahoro niyo icyura abantu. Ibiriya ni urwango ruriya babiba, asosiyasiyo tubarwanye tubahashe tubazahaze, ariko biriya ntacyo bigeraho. Politike y'amahoro bitewe n'umunyapolitike w'amahoro niwe uzana amahoro akazanira abanyarwanda bose, abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga. Abashaka gusubirayo bagasubirayo ku mpamvu zabo, ariko atari ku mpamvu zo guhunga cyangwa zo guturubika, apana impamvu z'ikibazo. Icyo rero niyo politike nziza dushaka, ihuza abanyarwanda. Niyo n'u Rwanda tuzarugira umurwa mukuru wa Afurika, imipaka yose ivemo mu bihugu 55, dushinge leta zunze ubumwe za Afurika kabiri, none Afurika nayo tuzaharanire izaba umurwa mukuru w'isi. Imipaka ku isi ivemo, umuntu ajya atayaya kwirangamuntu imwe, nta pasiporo. Nicyo dushaka, nta bya viza. Ibyo nibyo dushaka tuzabikure. Ibyo bitaraza se ku Adamu na Eva abandi batayaya visa. Aba bakorone bose baba misiyoneri baza hano baziraga kuri visa, kuri pasiporo. Isi ko bayononiye vuba hano turaze tuyisubiranye uko yakahoze kuva kare kose. Hari visa na pasiporo bagenderagaho. Ibyo binyamitwe turaze tubikure. Ntibagendaga ingendo bigakuza barakoma Obama yavuga ngo we need change. We need change, and change is very necessary. Irakenewe impinduka, irakenewe impinduramatwara mu Rwanda. We need total change. Total change. Birumvikana. Ibyo bigomba gukunda byanga bikunda byanga binoga. Izabidufashamo. Isi iragaramiwe bikaze cyane. Ruri mu manegeka buri kintu cyose, na buri muntu wese ari mu manegeka y'ubuzima n'ubukungu. Bihandagaze kuguhohotera. Bagutsubye bitewe n'ibikorwa by'iterambere ukora n'ineza ukora, kugira ngo bakubibemo umusiri w'ubwoba. Kandi ibyo ntibikunda. Ibyo twarabirenze. Umuntu agira iminsi ibiri wo kuvuka n'uwo gupfa. Ubwo rero iyo ibyo bitaragera babikina, kandi bitegurwa n'Imana. Birumvikana. Ibikosamye byakosamijwe na ba mukeba. Yaribo FPR inkotanyi. Kandi wibuke ko inkotanyi zibeshya ko ari amahoro kandi atari umutekano ari demokarasi. Wakata ku ruhande ugasanga nta mahoro. Ihohoterwa ry'ubwoko n'ingeri zitandukanye bubarizwa hano kuri aka gace ka Repubulika y'u Rwanda. Namba n'ahandi ashobora kwigaragambya akerekana ibitagenda, bakaba babikosora, ariko hano ntibyemewe. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza igitugu kabuhariwe, dictatorship, autocratic. Ubwo ni leta y'agahotoro mbi cyane. Ntibikunda. Bizakunda. Duhirimbanire ukuri.
bizakunda kuko hano ni mu Rwanda ni kuri tere abantu bose bamaze kumenya amakuru ya bindi babajijishaga ngo uriya n'umwanzi w'igihugu kandi bataravumbura imashini batagira imashini ipima umwanzi w'igihugu n'umukunzi w'igihugu ari asosiyasiyo bamubibaho ngo bamwange ngo bamwangishe rubanda amayeri yabo ariya mayeri turayamaganye ntabwo mugaragara kiriya ni ikinyoma cyo kwa Semuhanuka kuri ni imico mibiriya itameshe umuco barawuribase rwose bazana imico itameshe ntituzi naho bayiyahuje kuko no mu mahanga baritonda iriya mico y'ubudirigi ntayo bagira kuko iyo umuntu ataza kuba mu mahanga yari kugira ngo wenda babihanduye mu mahanga ariko mu mahanga turahazi baritonda bakanitwararika urwango ukabishyira mu bantu ngo kanaka ngo ntimumutunge mikoro ubwo noneho FDLR baje ntiyakwemerera ko babatunga ngo basobanure gahunda zabo cyangwa se ikibazo bafite cyangwa n'ikibazo bafite no kubaniga n'ingane numara kucyumva igishakira igisubizo urumva ntiyakwemera ko abanyamakuru babatunga bose abantu si abantu se bashutswe n'abayobozi nabo bashutswe n'abategetsi nk'aba FPR nk'uko bashuka rubanda tega amatwi rero ikibazo bafite umuti ubone haboneka umuti havugutwa umuti